lokir tu le ngai thak tu samsung te in sawain sipai le vekule he kan video masalama khanin vivar kan timaya ubia data in career minka khami chungchang kan rom post to atin chuanin he fury friends dia hianin link out pakhataron omle kat maya hian ani danang ang hianin kan ron tar langa kan share anga chuanin he tuntum video chuanin thil sang zoram politics kai noi thil kan ron post dona Rajya Sabha MP ZPM candidate thule la te po kan khiranga tin apuri ta changte te po in lom puina thusiak nen FB lama posa isuanin hei icon judge atranga ron lar tharle tiang o Rosy kerem sang pui chu social media na sat takati mual pawh ania aron chang le ngal boka o ZPM sarkar lok pui angin ron chuani alom lo khuk me chung na chu kan ron tar langa le zorama taxi isol taxi driver thule la te pok anon tar lang do na ni ole kan kaltui main online games mga poisa lo theina most play hi lo mel riat vero le india rama online games rin tlak perania kauseni mukherjee pona represent me kani voina hi most play hian in register vela cheng sani hi a free in idong thei ani ti chun facebook lama review in share la sani dang hi idong le thei ani he fifa season hi most play nen him takin aman thei ani za somthum hi welcome bonus idong theya tin sangthum kheng adon thei pokani ti chun in prize pool sing ruk hi ichu ve thei ani tuna hian poisa deposit la jil spin hi zaruk a free in a thlone ni dong theya chumi baka chon slot game a hian spin zathum somma hi a thlone ni dong le thei ani Nitin spin la leaderboard a sang ber i thlen chuan garden loman sing kha sang ni za sari thleng a free in i dong theya sang kha za som te ne ni dong thei ani pages plot a hian free spin zathum soma thleng adon thei bok most player hian tel vela 50% affiliate commission hi i dong thei dom bok ani UPI le bank transfer hi a all samin arin tlak le bok ani comment section a hian download link kampina most play hi download la zali hi i dong hal thei don ani chuanin hei fury friends a hian ui chungchang han ti hiam post whatsapp chat aron link out kan share photange dem na lampo ni lo tin hemi anron reply na hi ria atikalom kan convince thei thot lo ani pere ui khian caller alo or lo bok nen min se awangin FIR kan submit ve yang te an lo ti vele zel poksia bel chepak ate khian anni min thlahung lutuk chi an lo ni nen ngaidam an du ta zo kani ye ron tia boi thak thin khop mai kan tun lai thil khengi ti chuanin a hei chu video masalama kan soi chok towa soi bel tur po a om to ran lowa comments te po tam taka omani ti chuanin hei na purenga hianin FB lama hianin BJP president Mizoram president na bei na sakot maya amara chungchang amara angvel te khan zo trong payang te khana beya hin chu thalo khop mai ti chuanin hey chat leak out pakhat whatsapp chat leak out pakhat a om leya nasa takin ZPM be tum pol an lo omani mo eng party nge an ni chu ka hralova eng po ni sela ZPM be an tum dan leak out kan sirange hey a number lal nun zira inti hian helai kan party group thungai soi lo hian FBI te hian ZPM hi atakin be chuak zok te angu FBI hian rap thak khopin ZPM ka be a effective khop mai thil hi intrathiam lo ani hi rap thak khopin FBI ZPM alo be ani chu lal nun zira hi ani ti chuanin Michael hian ti hian ron comments lea pulal nun zira hi sub headquarter lung leya kan OB ani ZPM lem changin thei to pachua thin heti yang politics chu avahan ten omin avahan drop nok takeo mani party in enge thil thati tur kan ne policy thar kan duang ti po omlo na sataka ZPM lem changa ZPM be ka aten omani heti yang chu pathian in rorel tu ada karing ngai lo ke chuan ti chuan in ZPM teril ru chiat je zoram mi puya tu hi kan tum turani te pon ron ti hen number lang vek nia trong kam hi du tui deuh te ang u ti khian mi puin ZPM te ril ruan hriat thei pha nan kan ti ani hi in hra thiam ka ring renga in hriat thiam lo ka ring renga te pon ron tia khai het yang em aten om hian ani mo zoram politics le ZPM hi kan lo be ti mai ol takani aten oma asa thak pokani hetiang chu ani ina ni lo dawani
ti chuanin hei taxi rate apps mangin taxi man to turania kan hnung do khan tlang nu ma tang ram hlun thleng kap manga zasari kan choi hem me ani ke pon mo ato ka ti khop maya ti chuanin hei taxi rate thar te po om tura nga yela kan share photange taxi khali ezon na atan atlak donin alang talo mi ta khalle nu pui fanal chom tan chuan in lu amana sang thil mana to boxi taxi rate to in ti mo tuna ni khata sang ha zanga tanga sang ni vel ni leng in an buwa sarkar rate angin an tlan chon sang khat bu a harang mi ta khaltam phe chuan hei india rama hian ka zin venual towa phaya te po kan local ve towa mizoram aya taxi fare to na hi ke chuan kala hremi alo tin taxi fare to man to u chok le to ka ti thin ho hi mi then khat man tlom zo ka tlan thin hi an om tho he ngawi chu kan venga ngei te po an oma ret tlom zo ka tlan thin pakhat mel hria ti ka nei ni a tlomin a om tok viaw ani ret khun ola nei lo stana po ding man manglo mo mi puin an bo le tu chu tiang te chu ani vele ni eng po ni sela taxi rate chu ato u chuak ve ni ai zola hian hei putluang ki man kom na toy te hi in clear ho lokang MP ni tur hianin mi hianin an tum le an du te soi thin se ai ang tlang pui vek tho tho min ka ringa mo atu te poi han se mizoram tan thei top ka chuang border security chung chang te border infrastructure te le border trade chung chang te po an soi thawanga tin central atangin fan tam tak hui chuak turin tran ka lang ti te po an ti vekin ka ringa tin look is policy te act is policy te po thei top in kan bo zeng ti te pon soyanga tin kan tribal identity te kan Christian na identity te ka ngai poim ong te po kan tianga tin MP fan te po zai takin man kan tumang ti te po kan om kan ti thewang atu po lo om se kan thei dop kan chu theu don ani chu ke pon ka tum ber thowani a khang zong kha thei dop choin en tir na tan authorized agent khapan kan ei dona kha ka authorized agent te kha voting room a khanan om ve anga ti chuan kan MLA ten vote an ron thak khan an balot a kha an khars ma an thak ma in kan authorized agent te khan an lo endik vek don an lo endik vek anga le lam party an vote ne an khiat chuan an cast thei lawang a thiang vote a kha chu van om zi om lo ti na ni chu official candidate party in party dangan vote chon a thiang te na ni mo Rajya Sabha chi state ne na thok ho tu rania entina ke ma mi mal khan lo tum te chiam mai la state ne na kan coordination na that chuan lo chuan om zi om thon lo chu van state ne na Mizoram state ne na coordination tha ke hian mai lang o kan ti chat huna khan khang ka la puang chok ni chu ole ti kanin a video chu kan en zo ta pu hriata na FB lama aron post kan share lokange our very own Mizoram next Rajya Sabha MP July sang ni som ni paruk July sang ni som thum pani khiang telal tluang kima puteya hi ZPM nomination committee for RSMP in an than fela trang ringot po hian athu soi dan a MP hria thiam dan level te awachang kang so to te renge ramchang kang tal nem ti taka a inzir chak done a fu chho don thlat ZPM ho tu te a big in kan nomination committee ho tu te poin an thlang fu viau donin alang tlat chung pathian khian kan Mizoram le nam hi a mangai te a hun taka ZPM malak na aron nem het zelin aron mal som zel hi aro puyani dear comrade te a tang le reng ro theina inei ti iron approve beyond reasonable dop chiang le man reng to kar khat lek chung po in du sakna chikim ka hlan buai ache aron ti ne pu hria ta pon aron lom puya kan tun lai politics su ti chuanin hei zozun page channel FB lam page achiat thu ha kan ron tar langa ron comeback vele tlat me ni zozun TV private limit ti in a page ha channel ron nei kir le tlat maya thu le la te po aron nei vele tura te po nga yang zozun page su kan hriat thau to kha a video thin khati thlir le lokang ole te kanin a Mizoram chumin beina sangat ngat thin boka a buai thlak khop mai ti chuanin hei a Zoram politics group lama hianin youth icon jat satanga kan mel hriat Rosy kerem sang pui nasataka beyania ti mual phawania ama punaron changa an beidani kan share potange minol puitan LSC siam a harsat violain
mizo real estate Rosy kerem sang pui te hian thani khata LSC an siam zung thei bik mole aron ti ni tham na la an omem te an ron tia Rosy kerem sang pui hi ZPM campaigner ani ba ka apa hi LADC in thana khan ZPM candidate ani ti te Rosy kerem sang pui hian in huna zuwa thin LSC hi olsam tak takin asiam tir mai zela mi pa nga in kum khat an nga lain ani chuan thani thum songin LSC ati felngal zel thei ZPM sarkara hiam mithil ti theile ti theilo kar zaw le ti in an ron be ani lal mo na in ti hian ti chuanin Rosy kerem sang pui hianin update ron nei veya kan chiarange ipos huai khop maya athu bi ka chuan email ero ron tilangam la question form kim ta la a thatura ni i doi zep khop mai do da min ron pu awang hian i him ring su kalom lo le ti riala LSC hi thani khat sungin pakhat te ma kala ti chuak thei ngai lo bok rem le rem lo wa party lama min lo a mebel po a tru lova ka e zon na nen in zom na chete ma anei lo nang ni ang politics ruichil hian ka ming nai sai lo takhi lo lam rive leksu tin VC pass house pass a let tur ka nei po du angin ka kalchak thei lo wa kumchan kumchuang fe te aveya rilru a ha ma na kalain khoya po omro karon zong chuak don che hrero ti mak mayani a huat om ve em ani mo aron be idani ti chuanin midang te do ta huai taka thudik anga puwa ti ming chiat i hre lo na rilru le tlan che chunga min vom na hi kala thu tak hle ti hriala ka mel tilanga do ta ma ni mel dik tak pholangam si lowa che nang ni ang hi ka hlau ring su aron ti mak me ani Rosy kerem sang pui hian mo a hlau lo wa tin tianga do ta in be na hi chu chui chuak zel sela mo am phu tok hrem na hi a muzel ro se politics bol lo le tuka in sir the hi a thalo dot ngel ngan dot hlang le ngal phei chu mo ti chuanin politics ruichil rin om le ha taka kan na tho do thul hola group of post to hi man chua hrem na ana theyang ber dong turin ma kala don it sik na ril ru chesual ho hi tu man dim lo tur kan ram leitu ten an hra chiang kaman tir khopang aron tia Rosy kerem sang pui hi alan dana chun alung oilo ve le ani lal muana ti hian zoram politics group uana ti yang hian Rosy kerem sang pui cho thudik nge dot in aron beitani mo Rosy kerem sang pui soidan kalmanga chuan a dot mulhum ni nge in alang boka hetianga a in be chiam mai dot mulhum manga in be chiam kan ching thini chu a zialo khop maya hei hi chu a fake account na mo enga a chui chu thaila anonymous ten kan posa hei chu police cyber crime la minan chui chu rang thaili tu ko FB mun pui lama ti khanin an detail an number mo an email an dila ti khan ol sam te in an chui chu le thina ngaidam na thu post te angai le thin amaro chu in ngaidam hian ra tha hi a chu lo fo ti hi kan hriat a tha khop mai